hanya chừng tắc tiêu xa scholarship này là cho này tam update được hả friend chong norok nai tong di scholarship ni update money desktop site khanya kana update jauka tamar khamale payment ni through respond from the PFMS respond aka PFMS scholarship payment ni bagai scholarship processing solai tongo tabuk PFMS o je norok ni bagai obono tongthomni khobor tai kun SMS phaya tai mobile o borno khlai tongo norong bai khena res processing solai tongo jottoni no gramin simia Punjab hindi SBI jotto bank ni solijak scholarship mo ta kono problem krei tabuk processing solai tongo rang mana simji tabuk ge friend norong bagai asing no norok kan channel kreng thona bagai norok jodonya sengnanya bagai channel subscribe khai di tai comment khai singdi tai bell icon o sina ta pok di hambai friend